That's for that cause. Waiting for police? We're waiting for police, which is going to come and exhume the body. Ekigamba ngo mukwese kuhire amasigazi bashatu okurwa mu cyaro cya Kiruma umugomboro ya Karujubu mu district ya Masindi bakaza kufuhira umusoro bw'ebukijo bitu nko bashireyo batungo butikiriza nabwo nyuma yo kuvuha icupa kimwe cyo mbazi nuko kutunga kakuma muri Rinasi Mugisha washanga feyiro mu China nabwanyuma ngo batahibe abamanyonka William Tumwesije ko kuna aboki bakakirira chairman w'cyaro bamanyisa ngo Mugisha yababuraho mwanyuma yo kubibiro mu bazi go kufuhira bagamba nti bamikagene bamusiba nibetagabaze na mbere kicupa kikiri cyo mubazi cyonka nabesengereza gani bamutayisuraga nabikagene bamusiba nibafuhira ati murundi gundi gwa kasatu bamutayisure ngo yayiruka yababuraho hanyuma yo kutekana biranga radio kiruke John basaba nyowe na byaro bimpere irenka cya Rugangara na Kigaju ngutere ngo matukungwe bataka bajye batoze mu Gisalinas kwika rero abataka bayesoroza batere ngo abataka bayesoroza twatandika kutoza umuntu waitu twasanga kina ekyali kiri kinazi kisirimukire abo bulemezi nenjure kugwa kine kyo nyine kisirimukire then nibo abataka wagamba hanateka kuba lo kiro ngo kufuna muntu waitu bamutera mukina kioloni ekibali bakozese nyuma oku chonka baleka kikozesa kusikira kubatayikaraho hano nywani wanu gotu baintu manya nuko babaini balia nuko babaini banywa nuko babaini bayikara omukumanya kwaitu nobutu wawulire mbera zi tukabanza twayakanisa kuba bayira munywani wo muno bayikena wa imyaka nkena ibali batabora wayuma yo kubona umutumbi gw'umusigazi ugu abatura batahira renji ya Robin na Birungi ori nyina uri kutekatekwaho William Tumwesije kandi nenji naye bagishenya Polisi kurga Masindi niyo yaraza murro no kujuna magara ga Robin ngo abatura batamwita gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto